February ninga sang ni som ni pali ni lai ni ani a Bahzar thlir tu te chibai ule tunlai chu boina dangkan na yawangin Bahzar news lam kan ron update hlei theilowa Bahzar subscriber te hriat thiam na kan deal tak mewani voin chu Donald Trump sarkar noya boruak nei lian America ram sarkar lai puisum man titlem tura roi Elon Musk-an Department of Government Efficiency DOGE anti mai le chevel in soidon te ang US President in Thanpuyatana campaign lai tang to khan khowela pahau saber Elon Musk chu DOGE ho tu ni don ti kan hreto a patai marum root mai ati tolama chona hlotin ma lo chu be ngat mai thina ni wangin DOGE apo hian ati mai lo le pek hle a Washington DC a DOGE headquarters chu ari achile hmiah to anti America ram magazine lar tak wire tin an tarlan danin Tesla le ex CEO Musk hi Eisenhower Executive Office building a DOGE office a chuan tunlai hian a khosa top ani bermaya DOGE office hi White House atanga chilchak phak leka ani Musk chuan White House a Lincoln bedroom a po riak tura som ani na a DOGE headquarters area chu a thangjong ni in na soya hemi ma hian White House Chief of Staff Susie Wells chuan West Wing a office a pe phal lawa chu wangin Musk-an Trump team te office nei lo du ta deuh ni in soyani bok Musk-an Trump le sarkar tan thei to ba chu America patai male thokrim top khok ania chu tiang bokin a hnuai thok te chu amanga na thok turin a be sei thina tuna po hian an tho dan chu mitam takin alutuk ti in an soi sel tran anti kanria tongin Musk-an kol na hnuai hian DOGE hi US sarkar lai puisum man titlem tura din ania DOGE chuan thu chuan siam tharbera tulawa thok tu lak thin ti topin ramdanga pol eng manhena tranpuina pek ti topania hengte hi president executive order bozuina zelania hetianga wanghian DOGE chuan tuna hian ni khata sarkar lai puisum man hi dollar tluk le ding on khat zelin kan ti hniam mekani antia bultan na thata kani chungin ni khata dollar tluk le ding on thuma ti tlem tumin ma kan la mekani antibok Musk-an Tesla company din tirpoin na tho tak chuan an factory chuata riak mai thin antia kanau te hian ka omnan hriat lova khoi hmuna emo chol mangin ka rui thlemai mai nian hriat le kan na tho na ka om ti an hriat hi in thlau tak zitani atia Tesla ti thin danang bokin DOGE office po aria chil le hmia mai ani Musk-an DOGE noya na thok tu chuan kar khata dar kar za somni na thok turani ati hmia maya social media lama social nana sa hle tech billionaire Musk-an kar topa na tho chu chakna ro puiber super power ani ti in America rama sarkar na thok lian te chukar khata dar kar somli chau nan tho wangin anin thok thau zo to ni atia sarkar na thok jinga tlem te chawin kar topa nan thoka adang jong chuan ni chung an nan chol sanani atibok mithen kha chuan Musk hi boss rap thakani hi ti in an soi sela DOGE chuan kar khata dar kar za somni nan thok ti an soilain DOGE website chu ruak huai mek ti in an soi sel boka mi pakhat chuan DOGE na thok te hi alien le robot angmaya choran ni ti in Elon Musk-an ama ming that nan chin tok ni lovin mi a chorwak mai ni in na soya pakhat chuan na tho hun chung ti tamri ngo chu hlotlin na ni lova omzeneya thutluk na siama kalphung dik manga na tho chu tho rei aina hlok jok ni in na soi ve bok hetila hian Musk-an DOGE na tho tan mek dan chu mithen khat chuan an fak ve thunga Musk le hnuaya na thok tu te chu US sarkar lai pui hnuaya bol hlo thian fai tu fighter thate an ni anti ve thunga Musk chu Napoleon angmaya fing chakle taimarum root mai ani ti in an fakani Bahzar po kan soi to angin DOGE hi Donald Trump chuan US lo om ngai lo department thar asiamania sarkar lai puya sarkar na thok tlem jok sumle pai mang tlem jok chunga na thok tha sarkar siam tura mala tura adinania nakum hi US in kumjani somnga tlinna ania nakum July nili ma in DOGE an tho turan thok zodon ni in na puang ani kha Trump US president ni tura thuwa tiam ma thantlina ni ti achiana tangkhan Musk-an DOGE na thok tu tura zong ngala DOGE thok tur hian mi fing le thuak thachung chuang super high IQ an mamo ti soin kar khata dar kar somriat chuang na tho anin huam turani atiani tuna hian DOGE engineer thuak tha lano pang tak tak paruk an chormeka
heng mi te hin la no pan ba ka sarkar na tho dan hriat na konga experience engma la nei lo an nia an vai hian kumsom pakwa le kumsom ni pali inkar an nia college zir chuak lim deuh vek an nia pakhat phei chu college kal lai ani an ting heng he hetiang ani wang hian US mithiam then khat chuan sarkar data poimo tak tak khoi turin heng mi te hi an rin om lo hle ni in an soi ani dos noya engineer paruk an lak zinga hian India thi sen kai pakhat atel vea meta intran tilai akas boba ani boba chanchin hi riat tur tam lo hle a linkina a profile a chuan akas boba hi University of California Berkeley management entrepreneurship le technology zir chuak tech company lian meta le palantira intran ani ti talan ani a linkina profile hi tuna chon delete ani le to thung University of California Berkeley zir chuak tho Chris Zhang chuan boba hi fak hle a akasa chanchin claim kalo hrilang che Berkeley project pakhat ka ti lain kan project thelu hun top na ni ni chi alom to ti in ka code base zongjong ka delete pal hlau maya ka tal boina sa hle ni akasa hian min puya zan khata code churon jiak zo hal veka ama ka lo ji sa aya thadai khani le ngala ma taka kan thelu ta kan class a pakhat na kani ta hialani a chanchin hi soitur tam tak ka nei akasi karil ru zongjong ka mirin ani ati hial mai boba hi dosa hian office of personal management OPM a expert ania dosa chief of staff thar Amanda Scales nena ain report thina Amanda Scales si Elon Musk artificial intelligence company XAI lo thok to thin ni in Wired magazine chuan an ziak bok dosa hian akas boba ba ka hian Edward Coristin Luke Faritor Gautier Cole Killian Gavin Kliger le Ethan Sautran te chu roi mek an ni Traman dos din ani don ti asoi tira tanga rin ang le base ang ngein dos na tho dan chuan soi sela hlo meka Democrats Party le US dan pui mithiam te chuan dos chungchanga hian zona omzenei tak tak an zot chho meka an na tho hian dotu anga don ti achiang sa reng boka an la boi chho zel don ti hi soinga mani ome dos US sarkar lai pui noya department pa ngai ni lovin asan pa na tho turbik bituk sakadin ania US Congress inan na tho turan pompu yangai lova do so tu Elon Musk po Donald Trump cabinet ani bok lova do san hatok tu ta hi US sarkar lai pui noya department dang ho tu te angin US Senate inan pompu yangai lo boka chutianga ni chunga US sarkar lai pui hatok makta duai tel te din mun soi dang lam thei tu US mi poimo tak tak te data chi sang sang nei mai ni lo an du duwa khoi thei an ni na te America sarkar hnoya poisa chevel thunun tu chikhat an ni na te chu ramdan pui hnoya himlo thei mai angem ti in fing tak takin zona a om mekani US President Louis George W Bush hnoya Chief White House Ethics Lawyer lo ni to Richard Painter chuan kanram chanchina hetiang thil hi la om ngai lo President kan neya chumi hnuwa Senate na pompui cabinet member le Treasury Secretary te kan nei thina ni ngaya cabinet member te hi president in aruat White House thok tu ten sarkar policy ti hlotling tura thok ho thin anni Congress pompuina tel lovin poisa po aman ngot theilo atia hetila hian Marxian US sarkar noya tluk le ding on telman contract na thok mek antia chuti chunga US sarkar lai puisum man ti tlem na konga na thok tu ho tu berani chu ramdan puikal ni in an soya chuti lai chona het lawa sarkar in special government employee aruat na dan ethics rule chu US Department of Justice in an nei thowa heda ni Trump hian amang tangkai ni in hriat ani a chutiang po chu ni se Trump hnoya Justice Department in du sak uchuak taka Musk an chor hi enge chanti zona omlo theilo ni in Washington University law professor Kathleen Clark chuan asoi dos na thoa an soi selen hlo thon ber chu Musk le ho ten US Treasury hnoya payment system an thunun mek chu ania US sarkar lai pui hnoya sum le pai chevel zongjong khoi tu an ne wangin US Congress pompui po ni lo te thun hnoya US Treasury om chu himlo antia heti lai hian Musk chuan mi pui te chia pek ling khoma riral mai lo na malak na thaber chu sum pek chu dan zira transaction rin hlel om te zir chian ania he kan malak na hian diklo taka sum pe chu ka dong thin te thina tirim ngei don ti hi thil chiang sa ni ati
rinlok ang ngein sarkar hathok intel khom pol po in man la chhota boka tunkar tirkhan the Alliance for Retired Americans, the American Federation of Government Employees tele, the Service Employees International Union Paul pathum te chuan kota kalin Treasury Department le Treasury Secretary Scott Bessent te chu dos malak na chungchanga an khinga US payment system chu dos yan an du duwa khoidang lam thein America khole tui makta duai tel te privacy an bo chiat sak me kani antia US khole tui sarkar hathok pension to te chia petu te sarkar lai pui hathok company le mi mal chi sang sang te chu tuna hian sarkar lai pui hnuaya ven himna thato kan nei ti achiang to lova hetianga dos hnuaya mi mal then khat malak theina tura secretary Bessent thil ti hi US ram le mi pui te ta na him lo hle ani anti Senator Democratic leader Chuck Schumer chuan US sarkar lai pui chu thanlal nilong mitlem te in an thunun mek ani atia New York House Representative Alexandria Ocasio-Cortez chuan mas chu hausak na mga sarkara lalna le thunei na hne chu tu ani ti in thunei na kan du chuan in candidate mi puite vote dil mai tur ati boka University of North Carolina School of Law professor Michael J. Gerhardt chuan masan US sarkara thunei na nei veringot chu mi puiro rel na ram kal phung ani lova US dan pui kalani arin thu asaya hetianga sarkar mi po ni lo pon lammin sarkar huang chunga zalen tak maya thunei na ne na thokhi awai khatna ni ome tuna hian Elon Musk na tho dan en digna tur dan kan nei mi lo traman thunei na pek ang na thok turania tramati lo chon eng dan ma in Musk hi aphuar lo ani atibok Bahzar lo thira wangin kan lome